Okay. Sanibonani. Hayi kusemina umzwake Gumede. Ngisaqhubeka naso istory sami lesasejele. Kuhambe ke ejele eqala kubusha ngithole idraft ezongimuvela eMadala jail ku-2021. Samuva ke eqala kubusha saya ejele elidala. Masifike eMadala sasihamba namacala ethu ngoba babe ngaseshanga siphatha amafoni sifihle la sifihle khona. Mina imefoni yayihlale esiqamelweni. Ngithunge lapha ngifihle lapha esiqamelweni. Hayi sifike eMadala bafike basithulula obaba. Babele emuva bathathe laba abasha esiyakubona. Emadoda kunjani hayi siyaphila. Hayi sikhona nathi. Hayi lapha madoda siphila kanje. Lapha madoda icala asiliphathi la. La icala siliphathi. Ugwayi awungeni. Ngoba ungangeni nje ugwayi sokuthenga esitolo. Sidayi madoda. Siyazwana badayi, sidayi siyazwana. It's okay. Ngaleso sikhathi isikhathi seCovid. Lapho umuntu nje uyaqhelelana naye sho kuyophakwa nje uyabona nje itoko. Hayi masifika lapho kuthiwa emadoda umuntu ophele icala ke manje akalikhiphe ngoba sayitholela thina induku. Manje sengizokwenza njani ke manje ngoba manje phela sokufanele ngisho manje ekhaya ukuthi angisekho phela eqala ngisemada ngizosho ngani manje. And so siphethe amafoni. Hayi labo baba lapha eSt yakho nibevele igqokele ethe wena wozala. Ngibona ukuthi abona manje ngoba bebiza laba bephuma la amafoni la engibeke khona mina le yami iyaphuma lapha. Ngivele ngiphamise isandla kumphathi temphathi kancane asikhulume la ethini hayi mphathi kunefoni la ubungasho kanti sonke lesikhathi awu ebengidudula ngempama hayi ethatha ifoni ethatha icharge nama headset ngiphethe iredo edwa redo yayithatha iredo la kufanele kube neapplication ngibhala isicelo sokufaka iredo ngithi incwadi nayo nginayo nje yaapprove phezulu eqala kabusha ethi la kuseMadala la akukhona eqala kabusha. Hayi ngivala umlomo engithathe ngiseshe engakuthola okunye sengithole njalo impama nabafowethu ukuthola kuba amafoni lapha ziyakhala. Hayi baqede start siyovala ndawonye uthiwa ngoba thina sisuke eqala kabusha sine COVID. Sifike sifake endlini eyodwa. Laba abafowethu laba esibafica la vele bahlale endlini zabo uthiwa siya quarantine. Sihlale inyanga yonke endlini asinayi exercise siphuma ngoba siyophaka sebuya siyavalelwa. Kuthiwa kwenzele iCovid ukuthi uma sine COVID singatheleli laba abanye. Kunzima kanjani ukuthi usujwayela ukuthi ngo9 uhamba uyidlalela iexercise usuva elinye inyanga yonke uhlala endlini. Uzothini ke phela ngoba uma wakhuluma nje isicathulo. Asihlala hawo ithi mayiphela ke inyanga hayi nenhlahla ke khona lokho ukuthi uyinhlahla nje kuthiwa madoda siyaqasha la ngoba siqasha la madoda wena usebenza kitchen bangithatha basithatha saba u3 kuthiwa bashodo okuke kitchen ngathi mina angithandi ukuba ukuka
kwathiwa uyathanda uthandi la sikisa khona uzoya khona. Hayi ngicine ngiyeke phela lapha ubungacela ubutshelwa nje ukuthi uyaphi wena uyosebenza lapha. Ngiye efike umphathi efike madoda lapha siphatha kanje aza efike nje wathi asifuni gwayela ekitchen, sifuni unga, asifuni ngeti, asifuni tsango, asifuni phone. Esiwethi etkimi ndoda kufanele ukuthi uhambe uyolanda iredio yakho, ifoni uyithola mhla uhamba. Uthi ho kanti ifoni yami ayicilanga, should ayidliwanga manje mazi ngisazothola ekungcono. Sihlale ke kusebenza ekitchen. Hayi kuyaseshwa ke ekitchen ngoba evikini kuseshwa kabili. Nithi nilele nje ngo 11:1 ebusuku go vuyani madoda kuseshwa amafoni ngoba athi ikishi ngoba ibona abantu abakwazi ukuphumela ngaphandle bayocitha imiqomo babuya namacala. Nami lokho ngagcina sengikubona ngoba khona okunye kwagcina sekwenzeka ngiseza kodwa lapho hayi kuthe nje kuse impilo ise right nje kube khona omunye umfowethu ke kunamathambo ke lapha uma siqeda kupheka sithathe siwachithe emgqonyeni uma inyama ivuthwa kunje masiqeda ukuphaka la sithathe lokhu kwesobho lokhu sefe sichithe phansi sithatha amsochithe emgqonyeni. Hayi kuthe ekseni nje kuphakwa kwakhona umunye umfowethu laphana wangathi uyowasha isitsha kanti uyothatha ithambo emgqonyeni. Hawu The kungazele nje ulayini naye wayelisukela ikhehla walishaya intanye ngethambo, ithambo liqinile ke bafethu waligwaza entanyeni nenhlahla ikhehla alivanga. Babaleka bafethu kwaphuma thina ka abantu abangokuku ngoba ngaleyo langa impela ngifuna uqamba amanga umfowethu lo akashawanga amaphoyisa ngoba ekitchen lapha babe ngamqasha umuntu oshaya inombolo, babeqasha umuntu nje ongayishaya inombolo ekitchen. Kwaphuma thina nje singokuka ngoba sasasiphaka ekseni hayi samenzakalisa lo mfowethu impela ngoba kwagcina umphathi kwangathi sofanele asivulele icala ngendlela esimshaye ngayo. Kwase kuphola ukuthi udokotela wayemnikele incwadi ukuthi akwazi ukuvula icala ngoba sasithi silwela nathi amalungelo ethu thina singayishaya inombolo ukuthi sikwazi ukuvikeleka. Hambeke lo cala hayi umphathi vela alikhwiphise nje emoyeni. Hayi sambeke isikhathi kuthi ngelinye ilanga nginenye iphoyisa engeke ngilisho ngegama impilo nje imnandi saphuma so4 siyochitha imiqomo mathi maso4 sochitha imiqomo kunomunye umfowethu omunye ubhuti nje okwangwazo Soweto sasebenza naye kanti yena udayisa amafoni nama drugs uma sochitha imiqomo lapha imiqomo yo2 mina ngiyochitha amakhathoni yena uyochitha udoti. Meqeda ukuchitha udoti umfowethu lona efike ethatho oplastika aba2 abafaka emgqonyeni efike beka inqola mina ngithathe lo yami ngihambe ngiyoyiwasha ethini inqolo uzoyiwasha phakathi hayi ngiwasha angiwashise yakho ibeka ethi mesuka lapha ethi hayi thatha le yanqole la mina ngizoquba le mina anginakile ukuthi lo muntu kukhona into ayithathe lapha phansi wayifaka la kula ngithathi umgqomo lona nguqhube ngihamba uma sifike eBomgate kuqhamuka imoto isimise kanti phakathi kule moto ku driver umphathi wasekitchen ushuba umphathi wasekitchen umbonile egoba ethatha le labo plastic emile robotini ugijima nje ufuna ukuthi singaze singene phakathi
hayi efike evulela umgqomo wakhe awunalutho kuze kulo wami uthola unabo plastic abawu2 hayi endoda yini ngithi mina ke lo mgqomo lo uboqujwa yilo wathi mina angithatha lo mgqomo nginanga phakathi uTikunani lo eda lutho ethi umphathi hayi ndoda ngikubone mina ucosha lezi zinto so ethathe le place abawu umphathi ejike nabo ngemoto thina siqhubeke sengene ngaphakathi uma yabovula ngaphakathi sifice kunevunga nengidi nama cellphone ayo6 ejike ke umphathi le ngaphandle umphathi wena impela location thini umphathi wejele wayengekho kwakuyisonto ejike sengiyofica ukuthi ngisekitchen sengizothiwa ngiyabizwa ereception mangifika ereception thiwa ndoda utholele nama drugs ngaphandle nithi mina ubani othi ngithola nama drugs ngaphandle uthi wow umphathi wasekitchen uthiwa ngithi uphi uthi ufika washayela into wami cha if uthi mina ungithole necala ngifuna ukuthi yena eze la ezosho ukuthi ungithole necala kade kuphi engibone mina ngithatha icala ngoba yena ukhomba omunye umuntu wathi unomuntu ambonile ethatha icala phambi kwami angikuphiki mina lokho kodwa kunomnikazi wakho nawe uyakwazi lokho hayi ahambe silale ngakusasa kuthiwe mina angiphume manje ekitchen ngoba shuthi sengenze icorruption ngibuyele kuphi esectionini hayi qoqa impahla zami ngishiye impahla zimhlophe ngibuyele esectionini efika umphathi ekseni efika nama SAPS sengizocharge icala mina nama drugs mangifika lapho ngithi mina uphu umphathi ongibambe nalokho thwala umuntu kuma ngathi cha akwazi ungicharge mina ngeke ngicharge into mina engakaze angithi uthi umbonile umuntu othalento wayifaka la yini ke yena ukuthi ngoba mina ungifica sengiqhube inqala ngathi ngeke ngikwazi ukwenza lokho and nami ngaleso sikhathi ngase ngivele ngashintsheka ngoba phela icala leli sekusela uthi uyazi ngiphume ngathi nje ngeke ngikwazi ukuyimela into lo okay bengithemba ukungishaya ke lapho eST nalamaphoyisa ngithi akulungile ngangishaya ngoba vele kune SAPS akulungile ngangishaya ngithanda naba manje ngishaya manje nami ngivula icala manje la ukuthi nina nangishaya naniwazi ungishapha phambi kwalabo mthetho hayi bathi laba ngcono ngibhale istatement ngibhale istatement nqabe unyalisithupha bathi bangibuyisele iqala kabusha ngihambe ngiyoqoqa mangiqoqa ngilinde ukuthi bazongilanda lutho kufike omunye uzayo ukuthi besebenza la ekitchen efike ethi kimi wendoda alela phela lo mphathi wakho lo mfana usemkhokhela kulecala abaliphushele kuwe ngithi mina mani ngoba phela kade kunephoyisa ebesihamba nalo lona lithi vele iphoyisa mina angifuni ukufakaza lutho kodwa bona labo sebakhokhela lithi angifuni ukufakaza lutho mina ngithi naye kulungile so dimane enkantolo nina no2 hayi lisho nila ngilindele ukuthi bazongisa phela efeda charge ngithi eqala kuboshe hayi isho nila kusekuseni bangithathi EST ngishwane empangene enkantolo ifike inkantolo lo muntu wapi lo kuthiwa lo muntu owasengwavuna wendoda ubani umuntu wesihlobo sakho la bebuza mina ngithi mina nginazi isihlobo futhi mina jele solo ngaboshwa angazi ngibe nevisitor ngithi uma ningakhona ngathatha manje nihambe niyochecka lapha kwi-visitor list mina solo ngaboshwa nje ngaze ngivakashe lo muntu so ngawubani ke lo muntu lo owakithi okwazi ukusuka le ngiwavumeza ngithela ama drugs la ngithela namafoni
ezonginikeza la ohlula ukuthi athenge la into eshibhile ezonginikeza into edula kanje. Hayi inkantolo ithi mina ngabona ubani nobani wenza ukuthi mina ngabona lo umqomo wakhe lo ngathi ngowasho umqomo lo ngoba nayo bekhona phela esewufakaze egcinezela mina wathi nawe umuntu ngambona mina kuze ngikwazi ukuthi ngibe right nje nawe umuntu ngambona wena umphathi lo wathi wena umbonile lo manje namhlanje awusambona usubone mina kanti wawusho ukuthini uma uthi umbonile lo. Hayi mina ngaze ngikusho lokho ukuthi cha kwasiza leli phoyisa dayi mphathi kulani lo mfana la akanacala lo ucela nje ukuthi wena baba khulu lo mfana lo akazenze lutho nje washintshwela umqomo lo ukuze akwazi ukuthi uma uthola icala kuthiwe elakhe kahle wena nalo enazi lento ngitshela ukuthi ngokuphuma kwami lo cala lelo kwaphoqa ukuthi umphathi wasekhishini amiswe ngenxa ukuthi umphathi ejele wayeseyitshela ukuthi uyena lo ofaka idakamizwa ngoba vele sazivele ziningi idakamizwa. Hayi ngibuyisele ke emsebenzini ekhishini ngibe right pilo nje ngithi ngisazele lonto hayi ilapho ke nami engagcina sengithola khona ukuthi yabona la ngathi ngizohamba emhlabeni la ngoba ukuthi into eyangiwisa yini angibona ngapha makuphi sengisesibhedlela sasemadala kodwa ke ngeke ngithi mhlawumbe upoison noma yini noma kwakucabanga phela ijele likhandlana istress khandlana yabo nje incindezelo ejele iningi ngoba uhlala ungaphephile ucabanga ingane nabazali ukuthi kwangilethe ukuthi ngicela nami sengigula ngaphathwa nayisifo sikashukela okwamanje nje nginalo nkinga le ukuthi into engithela lokho ukuthi ngoba la ngangihlala khona kunzima. Okay ngahamba ke lezo igaba lezo nga right empilweni ngaqedela ya kodwa nje emadala khona kunzima kwakunzima ngempela ngoba uma ulandela igameko zakhona laphana ziningi ngoba kwakuthi makusuka laba ababehlala phezulu emadi uma sihambile sithi ngoba iBeneplas yakho yayisemadile lephezulu masithi siyoyivoca khona siyodlala ibhola aboza ukuthi laphana hayi uzobona ubhala ngejokojoko sekwazi omunye khona lana uyabona nje ukuthi sasingaphephile umuntu wakho impilo yakho kwaungaphephe umuntu nje kodwa sasikwazi ukuqhubeka siphile ke sincenge.